Alhamdulillah lun puja Rabbi yang maha suci azza wa jalla. Selawat salam akan rasuli penghula Nabi Sayyidil Anbiya. Assalamualaikum salam ulun beri kayangan umi dusun ngan kota. Sambut salam lung yang susun rawi ke maulid Nabi, ke maulid Nabi hajat lung rika. Rabiul awal 12 hari lahiran Nabi Rasul Mustafa, lahir Muhammad pangulai Nabi, perintah Rabbi risalah yubah. Niba uroyan tanya peringati maulid ni Nabi nama berpenan, raya faedah soyang kanduri syufaat Nabi, syufaat Nabi ngeberi urang kemudian nebuka tarik nekalan dari dah ulama sufi yang pegah menan pegah Ibnu Zawri noyu kanduri untuk janjungan. Belang padang masya tutong hansakri liwaul hamdi payung janjungan yang kan selawat kepada Nabi syufaat gebri, syufaat gebri melindung kenan. Cinta ke umat kibandi Nabi syufaat gebri wati di mizan, dalam nuraka umat gecari hangga peduli nuraka janam. Baca selawat dengan kanduri maulidin Nabi tak peringatkan, melipat ganda pahala Tuhan beri pahala kanduri, pahala kanduri pangulai alam. Yang kun bid'ah ke maulid Nabi dua Tuhan beri nuraka janam, sebab bud yang katanya kerjai baca berjanji untuk janjungan. Pegang ceramah dengan kanduri bah maulid Nabi acara menang, ingat sejarah tak kenal Nabi, syariat suci ku perjuangkan. Pegat akhlak budi pegerti, derajat tinggi agama Islam, beek derajat ke kaum umi, baik dizalimi, baik dizalimi jid berangkaban. Oleh sebabnya mandum umati kejasa Nabi wajib tak kenang, baca selawat sabit tiap hari kepada Nabi, kepada Nabi alias sembahyang. Ketanda cinta umat ke Nabi, tanya ikuti yang yu janjungan, tapu bersurut puji oh keji, dagayu Nabi tapu buat menan, menan mufum lun ke maulid Nabi, neci hayati pubutai menan, niba ulama bersahih neci, lagi lun aki, lagi lun kenkri kadang salahan. Enak ke mantang pantun lung rawi ke maulid Nabi kita janjungkan, salim sejahtera ke kaum mandum, nekan duri langsung
bak belun lahiran.